Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Ovo će da bude prvi video o stripovima na mom kanalu. Danas ću da vam pokažem koje stripove sam kupio u mjesecu oktobru. Neke od njih sam kupio na početku mjeseca, te sam uspio da ih pročitam, a neki sam kupio prošli vikend, tako da još uvijek nisam stigao ni da ih otvorim. Ajde sad da vidimo šta sam to kupio u ovom mjesecu. Pa da počnemo sa Magičnim vjetrom broj 1 od GoConde. Ja sam počeo da kupujem stripove od GoConde u decembru 2022. i tada sam uzeo, mislim, 8 trobroja što je bilo dostupno. Naravno, broj 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 su bili rasprodani, tako da sam ih morao da nabavljam kasnije po nekim višim cijenama. Uglavnom, ovo sam konačno uspio da kupim početkom ovog mjeseca i naravno pročitao. Hajde sad malo da vidimo kad je ovo izašao. Ovo je izašao 2020. u aprilu. Imamo naravno Ford Ghost, Artigli i Lady Charity. Prve 3 epizode. Tvrđava Aveti, Kanđe milostiva Gospa. Tiraž je bio 300 primjeraka. Ovo je znači naslovna od prvog broja, Tvrđava Aveti. Neće nešto puno da pričam o detaljima šta se dešava u stripu, to mogu kasnije napraviti jedan video da pređem kroz ovaj trobroj. Malo ćemo samo da pogledamo ko je napisao, nacrtao. Naravno scenarij Gianfranco Manfredi, crtež sjajnih Jose Ortiz i naslovna strana Andrea Venturi. U Italiji je prvi broj izašao u julu 1997. godine. Šta reći ukratko, Magični vjetar je jedan od mojih omiljenih stripova koje najviše volim da čitam. Imamo ovdje isto ovako kako izgleda od pozadi. Ove 3 epizode. Naslovnice. Ovako izgleda sa strane. Imamo naravno ovu sjajnu naslovnicu, Magični vjetar u borbi protiv ovog čudovišta, kao neki vukodlak, tako nešto. Naravno Gianfranco Manfredi. Imamo sad dva ova crtača, Giuseppe Barbati i Bruno Rameo, koji su crtali dosta ovih početnih epizoda. Naravno Andrea Venturi je nacrtao naslovnu stranu. 1. august 1997. I imamo još jednu epizodu koja se zove Milostiva Gospa i ulici Lady Charity. Ova naslovna mi nije toliko dobra. Naravno, mislim da mi se ova najviše sviđa od Kanji. Opet je ocrtao Jose Ortiz i naslovna Andrea Venturi. To je ukratko broj 1. Onda imamo sljedeći trobroj, broj 2. Ovdje imamo epizode Čudovište, Vopi i Dugi nož, s tim da se Dugi nož nastavlja u sljedećem trobroju. A većina epizoda u Magičnom vjetru je jedna epizoda standardno Bonelli 96 strana, ali neke od njih se nastavljaju i to su uglavnom meni malo bolje epizode, gdje može malo više da se razradi priča i crtež. Ovo nam je izašlo, da vidimo kada nam je ovo izašlo. Isto 300 primjeraka, septembar 2020. je ovo izašlo. Vidimo ovu naslovnu. Čudovište koje izlazi iz zemlje i Magični vjetar na konju. Ko je ovo nacrtao, ovu epizodu? Ovo je crtao Pasquale Frizenda. Dobro, ajmo dalje da vidimo sljedeću naslovnu. Ovdje imamo Vopi. Vopi je kao neko indijansko božanstvo. Dobra naslovna. Ovo je crtao Corrado Mastantuono. I zadnja epizoda s ovom sjajnom naslovnicom, Dugi nož, Magični vjetar. Vidimo nekog oficira konfederacije kako ga napada. Mislimo da je 3 da mi je to omiljena naslovnica.
Crtež Giuseppe Barbati i Bruno Ramela. Znači ponovo ta dva autora su crtova ovo. Zadnja strana izgleda ovako. 3 epizode i imamo ovako ovdje. Zatim imamo Magični vjetar broj 3, Zmijski sin, nastavak od Dugog noža, Wendigo i Lice u kamenu. Wendigo bila je jedna epizoda Supernatural serije sa istim naslovom. Bila je dobra epizoda i dobar je isto ovdje strip. Znači ovo nam je izašao decembru 2020. Standardno 300 primjeraka. Ova sjajna naslovnica sad ovdje. Ovo su crtovi ponovo Giuseppe Barbati i Bruno Ramela u januaru 98. Dobro, da vidimo sada sljedeću. Ova naslovnica, pa i nije mi toliko nešto, pošto se epizoda dešava u snijegu, ima puno snijegine naslovnice, ovo je dobra epizoda. Onda imamo ovo crtao Pasquale Frizenda, standardno Manfredi i Venturi. Februar 98. I zadnja epizoda ovdje je Lice u kamenu. Lice u kamenu se također nastavlja, tako da sam u malom problemu jer ne mogu da pročitam ovaj kraj priče, jer nemam broja 4, isto ga je teško nabaviti. Giuseppe Barbati i Bruno Ramela su ovo također crtali. Znači sljedeća epizoda je Kosturi. Imamo ovu zadnju stranu. Od ove 3 naslovne, Zmijski sin je definitivno najbolja. I imamo ovako sa strane. I sljedeći Magični vjetar koji sam uspio da nabavim ovaj mjesec je broj 8, koji je isto veoma teško za nabaviti. Broj Nemilosrdni čovjek bez lica su izašli u Uno Magnus strip od Golconda i veoma ih je lako nabaviti. Tako da ako želite da pročitate nešto od Magičnog vjetra, a da ne kupujete ova malo skuplja izdanja, preporučio bih vam Nemilosrdni čovjek bez lica, zaista 2 dobre epizode. Ovo je inače naslovnica od Nemilosrdnog. Da vidimo kad je ovo izašlo. Ovo je izašlo u aprilu 2020. Standardno 300 primjeraka. Imamo Dečak bijele kose. Priča o duhovima. Da vidimo. Znači ovo je crtao Goran Parvol. Ja mislim da je ovo prva epizoda koju je crtao. Pa dobro, možda i nije, jer imamo brojeve 4, 5, 6 i 7. Tako da je vjerojatno nešto ranije crtao. Naslovna strana Andrea Venturi, standardno. Da vidimo sljedeću epizodu. Nemilosrdni. To je onaj strip što možete da kupite u onom Magnus stripu. Veoma jeftino i povoljno. Luigi Picato, Manfredi Venturi, naslovna i scenarij. I zadnja epizoda ovdje je Čovjek bez lica, a gdje se prvi put pojavljuje ovaj lik i onda će se nastaviti pojavljivati u nekim sljedećim epizodama. Crtež Pasquale Frizenda. Izgleda od pozadi i ovako sa strane. Malo imam problema sa kamerom dok se namjestimo. Dobro, sad ovo što smo uzeli krajem mjeseca, što još uvijek nismo ni otvorili. Uzeli smo Povratak crnog tigra. Čekujem dobru epizodu kada ovo pročitamo. Kupio sam bio onaj prethodni tekst Crni tigar, koji sam također bio kupio onom izdanju Mavericka od prije 20 godina i više. Sljedeći broj je Marty Mysteria, Nathan Never, crossover. Mislim da je ovo zadnji crossover, tako da se radim da ću i ovo da kupim. Od 204. uzmam jedino teksta, mada sam prestao sa redovnim izdanjima. Znači uzmam teksta u ovoj zlatnoj seriji i ovako još po nešto što mi se svidi i što me zainteresuje. Sada prelazimo na jednu novu izdavačku kuću iz Banja Luke, Colosseum, koja je nedavno proslavila 1 godinu, znači prvi rođendan. Ovo je 6. njihova knjiga.
Text Ukotis Arktika. Ono što je zanimljivo je da su ovo epizode 733, 734 i 735 u originalnoj numeraciji Sergio Bonelli, tako da ova izdavačka kuća malo izdaje broj 100, pa onda malo skoči na broj 300, pa malo 700, tako malo šaraju i izdaju ovako raznoliko za svakog po nešto. Cijena je povoljna, znači oni su izdali 7 ovih trobroja, što je 21 strip, izlazi jedan trobroj svaka 2 mjeseca, tako da pored GoConde, oni su eto moja omiljena izdavačka kuća koju ovako redovno pratim i najviše uzimam. I sad za kraj imamo nešto novo, Mr. No Afrika. Njihov plan izdavanja za sad još uvijek nemamo, mislim da će to možda da zavisi od toga koliko se proda. Uglavnom ovo je bilo 20 maraka, dok je ova je 24 marke, ali on ima više strana. Ovo ima 280, dok ovo ima 300 i nešto, 350 možda, tako da je ta 4 marke razlike ok. Kao što vidite, ovdje idu u ovu originalnu numeraciju, dok su se ovdje odlučili da izdaju afričku sagu u 10 knjiga, tako da ovdje nam piše afrička saga broj 1, Afrika. Ovdje imamo 3 epizode, Afrika, Safari i Svete maske. Tako da plan je 10 knjiga, s tim da će možda neka knjiga imati manje i više stranica u zavisnosti od toga kako je izlazo. Ovo je izašlo u oktobru 2024, tako da je moja preporuka ko može, ko voli da kupi.